Enkransha semo e wadwumi mu na yede ma wakọ abade wawura de obon krata mu nsem ahodo a anopai ya boaboa no a yede ba Aisha ne dini kan yo se mawusi ne dini kan yo nana ya abrefo emu de hia nana ya abrefo Aisha mawusi adole adiza nyameke anote wa sabre no ani ye echiriwia ne de na me de hajia memuna Aisha adana temuna hajia memuna se ne kom de wa onsere from enye di na se chere na di me pass na mpomboko de se mpomboko wa mo se ye wa mo se na nwum na aba ye se nkrofo to wa shantere de ya wa mo se mahama kwadwo bosuko di na chi mahama kwadwo bosuko di na chi ene ye na David kwadwo bosuko di na chi se asa o mo sa enra na de ko ho na na se enra de ya ene bi num so bi se na kwale so wo so amankwa wo wen kwadwo bosuko mahama no mom ne ma na ko ye minim dia to do frase so resign enti enti ne enwuma o mo de ye no ya yesi nipa ne obia ne style wo de sa kojo bosuko di na chi mahama bosuko di na chi na se obia ne style o be so be hu ne ma ade ma so de ma so ne kama ene me kra enti me hwe ne ma wo ai do be da den ta member of family Ana washi mano fai. Stop kiss na missable. Sabe be sha sia na ya hwe de obon krata mu nsem ahodo no. Mama wish birthday answer akwai frame ye no arajo na honorable assemblyman for how mo hadwene. MP no nya MP assemblyman for mo hadwene papa. Honorable Ajiman Bedu ene wa woda Richard Kaudi ho happy birthday wo sunyane Odumase happy birthday to you. Enra na ho nya agro kra but demonstration daily graphic was 8 microfinance firms crash 200 allegedly swindled in Ho. Also on the front page PPP outdoors Indum tomorrow. VRA takes delivery of light crude oil to bring on stream 450 megawatt from Abuaze, all on the front page of the daily graphic there dey frase ya na pensem da wo mu aye dey ya kwai se betimi atena na ache na ye ho atwa ye pa ene nei me hu the American no po sabotage light and I just ane ka no sasa no mapanyine sabotage it sabotage off wow pe utumi friend dum so da bi nanse o mu eda o da wani betene adum no na sabotage light na make yi na no na beto dwa ene osuafo mo fama ne preko na deputy ne de munya afa afoforo nko ho a wo bo adwuma mo fama no dwanjina po ene wo de abeto dwa se zia de nyame adawro ma awurade abrewayi pumakwam ene 400 megawatts ene ye bede aka dada na ye wono mu na ze dum so do ya de a sabotage no ye yefri ho light crude yakoto bia ba de ama Volta River Authority a wo mo de be power terminal plant ni nada na adumi aye aduma tema ne takra de na wo say na wo twe ebesim no so wo benya 550,000 crude oil na no so atumi power mount ni ye okay pa ade ene Nigeria fo mani na ewu Nigeria fo no mani ewu na so wo mo na sabotage ye wo man pedi na kan na me Nigeria ni kana na ye de ne yetua wo no kaka wo sabotage no one wakaka wona ade ka no na de ka yenko was sabotage Nigeria for o ma meni o ma panyina ya nya petro wo de ka so aye atua PPP na de abeto dwa se nei ade o mo ko trade firm na ni nyina ne se pa akwasi mfemfem no wayi so wayi so brofo swate wayi so so na nka mfemfem brofo ala nkoche ndem na brofo no da to ndo brofo no da to na mfemfem no a wayi so no mo tire ma o tena o mo kopiem e wo trade fair na wo matumi apa no ntoma na so wo madadadi se wone no na ekọ PPP flag bearer pa kwesi nyen wone no team na me se enheda nkoye papa nche ya na o dira internet so no a ensem ekọ so ga ya mo nkoye interview no bo so ne so ne sen enye papa kwesi wo bati so wakasa no wase ne dem na o se phone ye de ya video no o se de yo ewe na yi no o ye ni pa boni ni pa ene tamua papa pe so wakasa mo ma ne kwa ma ne nkasa no so ne sen Waka jo so person. Na ti de no wakasa wa sene dem a wo mde camera de video. Skype. Otaye Skype. Nti otaye ano de akoni TV no so. Na so we so akofo bi sai bende. Obi ahwe ya fa bra na yenga ma wa. Na wa chema na nura demonstration pa ko so wo ho e ma be ahamienu 200 yesema ko finance fu e bi nya o. Ebi nya na nyom nya da. Enti
lessons be a because okay a list of microfinance companies now. See at one my bro. Omo bu ebi obi you know. Ebi wom. Oh, ebi wom. Names ni the same names ni ebi wom. Yeah, nipa da sani se brofo ne yanti o ye kan twi so still so monti o. Sansi a yanka da igbe so na monti a. Say ni ye ka safafra ne ye de ni na akyerem na mate. Say mo kwa microfinance ya mo free money o to me de enko. Aya say mo ni ebu o mo ma 200 pa ye se ne 8 microfinance ho. Na ebu o mo akwa demonstration na we demonstration e kosi aga. Enkadi came for more year just getting am on demonstration munya David what are the many agro scan on po o metua o metia share munya wa nipa 200 so dey no so say is in there bronga half for mo so pa be there no mo so but we be 200 na demonstration but ebetumi aba so mo ayebu mo kotua ebro sa ya the Ghanaian Times ebetwa so 3 Wamco workers die, others injured in gory accident. Also on the front page, EC procures 72,000 biometric devices for 2016 polls. Also, whole residents still on the front page of the Ghanaian Times, and Nana Akufo-Addo storms Kumasi. Yo, outside Bakwa Times, no refi ade ba ko daily graphic. Offer infinity wa from page so to page so and so. Ade easy for to ni na. Listen, we are central region for the enquire wa. Central. I'm checking at the center nkwa obi ma center. Ba ohwe daily guide ye no aka kire omo say force. Wo mu to bi nya wo mu nyai. Papers ne bi ni ho a wo mu nyai yo. Esa say daily guide ye no sha. Omo ka so mo printing ni na paper no nya de ombenya state. Sure na de central region na ya central. There be na say 2 days wo mo de ya na. Wo mo printing kakra. Ti ni mo central region. Enye we nko a won say o ma sign the list na akobobbo. Easy centers in region bia obi anokwa utumi kokore say odin wo ma but say why the NHIS and register ya unimo ho o baby ha onkai na mfie na me ya we ndi tumitri me kai dem me obekai me ya dem kai mum say NHIS na me kai say no nam de yo senya no na sasa free de kwan bia so meto aba enti me sori ya na me kwa check sim di wo ha ne ni na metumi aye yi na ya kwan bia so meto aba so me so me dwene pa ansamato me dwene pa ansamato enti me party skirt and blouse they be am catch them ntato no sa skirt and blouse yenko Ghanaian Times the obakata no ensem but names no me ho ebi aba ya how do you know which one is the aba ya anyway numbers na we animo na let my vote come for say numbers no any the better e be dance e no anu no am ko check na mo sa ko bi fufu ensem no o de awunim kofi a o ba no abefa no de wakọ akodi dance so ye Ghana ni case that re-registration no what do card na kwa utumi fa obi a we register na make sense ngo munim wa wo mutumi ba be fa nko na nipa dodo se na metumi adu dance am o de betumi dia so wo ye pop o say dia ba ne say akwai wo di president ya ka vice president wo de part wa enti so ma kwan ba utumi ye ma ni Ghana for ni say problem e wo ho ne say yemfa ne say nipa wo mu din apie wo mu ankasa edi aginamu e ma obi register ya nipa na wo mu di aginamu ma register ya wo no so baba be di aginamu na say be konse ana say simple very complex I say GFA fu a wo di ntwo wo ma kokko to adi ntwo I simple asema ba say wate wo ho walas ba no wa bisa no asema baba krom Premier League e be ye brutal Ghanaian Times ya de to aso ne de ade abansam kro ya le wo mo na na da kwa Akufo-Addo kopie mu asante bantam mu na wo komensia nra na de Akufo ne de animu wo de ne kopie mu wo bensia na kofi na ebisa kofi na ebisa na ye de na de wo kopie mu na de mensia ba na no nkwa ntumi nkwa ana campaign no na de wo de animu obo ama mo nkwa anim ne adade ho ama ne bo nti mo mu aye mo famle kofi na nti ase me dem nti ase o de bi na me bisa se Ampanyin dada Akufo di na chikoye edne kokochia ye no campaign num no omo sha ase no I think this is the first time I mean hunti na me find out from you say what's happening and now make nti wo mo tire mo I think because it's the first time any bra aba say be dey fisua chese ni bre wom nti mensia ha nkwa na edi ewo di ne be kwa na ase ba bia because wa kwa ba bi bebre e bia ha de ne de o say na anim no ye nkwa na trasa na se na do enya na kwajo woni otufo woni ni pato woni otufo e free pa otufo kura se no lawyer yes otufo na lawyer na but edu bia se otufo feel say bia Ampanyin dada Akufo enna na do ntem
etisen nti se de be ya enti abasa no so kire ene wa yi hu ano keza wa yi hu ano enti na no ubemu ade arehosam asie yes 2008 fulani ni ene ono ani nua fulani ni ya asemu asie ya asemu ed ne papa northern region ho ena asemu isi yes ne obi ne nua na ne nua no ba kwa wade ene oni ne nua ketwa kwa afuo mu ntokwa kopie mu oba obebo ni kuna mane na wono ne nua ne ko ntokwa sade ne wode ne yira kono na asam nam se kopie busuafo anim no de okon ntokwa no anade ne yire ebebo amane no wodi fo wodi ntwo entiam sa asam ne koye ne ya ewo no pa epie mu na ne nua no so wode wo mo enantwie ekọ enwuram akọpa aduane ama wo mo wo tin wo wode sika wo ne twetwetwo abetodwa se yensen no na wo no so frati asefo asase so enko biometric machines wo mtie mu a isi akwakoto 72000 isi procures 72000 biometric machines ye ho asema ba mu are ho sema mtie wa adom enra ya na pa kra me to manim ba man tre ba bi kra because pa na mama ehu say wamko say wo mu ewo haw na nka wo mu ba kra ba ka wo nsem na ebi afiri mu even bana na mo ba na kra na nka enkosi say minister na eso be yi nsem ahodo ono ankasa kra enti wo no mu wi ye na kra na san Just woman do baby out between Takra de Kepu. Yeah. And there's soldier for ambulance be. The copim. Oh, Charlie head on pa. It's ahomte. Ya mabusia for ya. Yako. Yentwa so daily guide the obokrata no emu ose kofo Nana Storm menhia with a beautiful photograph of Otumfo and Nana Ado Ala kofo no puma no. Nensa no said the other sop manu no hanti unhu. Ba kono we pagya. Okay. I just say Nana Ado. Eche ene MPC ahodo a wo mo ewo ha. Fort Saga. Nana Collins so usu amankwa we. Chese mehunu na mehunu wom. Ye be sana eche. Okay. Okop Facebook abere social media no ehunu. Ma checking ni na mehunu wom na nkrofo bi sase no wo wen na mesu bi bisa bi. Se no wo wen ala okwa America. Ye be bisa. Fort Saga was bring more evidence says Shraj. EC deleted names out. With a big register. Delegate India kitwe bi to the graphic the terms and the doors page 2 was EC boss fights media. Now chairperson of the Electoral Commission Charlotte Osei yesterday expressed worry over what she described as unpalatable media reportage on the commission without directing the same attacks on the political parties, which action undermine its efforts. Mama call to one in your mouth so I trust. Na dia no why ask be na undermine my effort. Hwe na political party say na wo mu di agoro. O ma di abre o. But the one who di agoro say adwuma na obetra ho ko bi sa afari jan. The pressure gu o mo so. Wo ko bi sa afari jan ni tiri hu fita no wo bi sa say ye dan. Of akwadwa afari jan de ono no ayire a okono ni farm ho no onya no ni bi no. Yeah, we are no abode George no ko ni. E ma no so fa solution ye. Say ni kuru o. Ayire a ho ka. Ni kuru draw art. Etu artist enti ya na te se wakwada ho na ni kuru draw no kakra no mo di afa formula. Yeah, the one cat we say. No so say. Yeah, asem. Asem guy dey aba ni e chire mu ona dey dey aba na do dan kwa kufu adu hwedi e wo kufu. Ya odi na na chidi ni ko pie mu obanhia na nika papa na hwe president incoming na po na making enchekora obedi president papa wo kuru ma Ghana ha ya. Wodi mu bie ya wode na do dan kwa kufu adu Dr. Mahamudu Bawumia so edifa ba bie e wo no so ya ni campaign e wo ni ba bie ni adade a de wo kufu di animu na wode ni ko chia na se kofi na ese se wo kire sem se nka boma bomo question na bisa ye animu ho na bisa o sa se mi se ma hu se na nado akọ kumase but de me kai ma hu se one omapan dada akofo akoni ntina mi bisa o se o this wa hu bi ana wo gusu bisa ntimu nya no na wo mote enti wo amane bo na wo mu na mo amu CPP ni mu ye yiwa firim sisi ana sraje wa tworo wo ma akwa ma mpanyini se wo machirem woman ne say kwaduru ho se wayi ano sade kwansini asam na dade abutu ada ya se a mo na mo de nsam ne ba mo fra evidence na ba bia obehu madasa azure di evidence akwa CPP youth a wani so biri wo obetira kwa ya ode bekọ evidence kura wo mu interview na ayeye ene wata masem yakọ denti ko mo hwehwe mu a sisraje se asam no wo ma fa anyina so papa ama enti wo mu hunu ne nkwan
baby on be so no ma chire mu enti wono youth CPP ni no a wo mapam no youth ni no wo so wo mapam ba onko no ade a wono for evidence mra enti won kwa hwe Burkina contractor no Burkina na se mo so ananse nyina o manase ho na de manase wo wen oh no de be ma no de na de manase no no onim sira de kwan ono so on de oye na adwuma journalist obisa am se enti ni wo de say CPP de no de CPP oh okay de yapam no onye youth commander yapam no wo mo so ma yapam no da bi on na se onko enti no onko enti pam de wo mapam no na se onko na wo mo awo UK so de wo ma ba say wo mo nti ase de wo mo ma daily 5 days uti UK to metum daily story weekend crusading guide was it Dele's ploy to sell CPP unveiled? Party executive accused chairman of doing NDC's bidding. Also on the front page, Kofi Anokye dams government over Dumso. Stop the car, please. Stop him. Bezidin runs after Mohammed's convoy. As Laura chiefs boycott accounting to the people talk. Ehona Kabu dira no ho. Kabu. Laura. Anyway. Anthony Kabu no what wo. Yeah, cause we hear TV what no pito no pay tia commander net say. Send the message. See dia wa hwa na ya koye yi ama wo. Sao. And NDC for na eka. NDC for senior His Excellency John Dramani Mahama kopie mu. Upper West ho. No wo hwe kwan say him. But mama fa we nka was say while Dumso persists nearly $10 million sinks into America. And then nearly 10 million. Nearly. Catch them na come 8.5 and then go mun kan nearly 9. Now we feel 8.5 and do 10 there na dey asem I say nearly. Ususu ma kwa ya say. Okwa ya say na say obi born san one Ghana or person o kan old Ghana city. Ntu wa kan kase. Na ebele. Engineer na no ano nearly. Na crusading guide odi abetum na metire mu say da no we say o ma pagini na problem say sia de o north region. Na yes ne okopie mu wa Upper West crusading guys wo mu na ate. Say we pie mo no for afi no mate na omo kire sa ne wo kwa ya ahemfu ese kehia no yes ahemfu ya ama mpanyin ndi simpanimfo so ama amechia no che say rally kitwa bi akoyo wo ma mpanyin hu ya na obu ni katam ne ka mu sorodo ya yes na ko school fo nkwada na yes re omo no mko gina kwa ho no omo to no ba bai na anu na bizidin ehunu ye ene wo so yes wo takadi wo takano ene oh no oh ama oh is that mo nyina ga no no one is saying na sam keto and yes oh no bia rally amobe campaign ama me na who kwa say David hey say wo mo adwa hey wo man pani buafu and yes ahemfo no na executives no buafu say bizidin hweke wo mo po bia bizidin no mo pe no wo mo de mo pe candidate foforo we de mo fi no grant just say protest ene de mo yo ma dwene so mo kwa bizidin ani abre a wo chesi ka no aka no so anyina na be ma so bone nsem sa yes ni bi na hwe ne nye sa ne nsem o de we ni mreda we ni abra obebo yenye wo enquire so be kale ka no to say police dia wo che wa so anyina no tale o don go no for say dey say o kada ho mo e say ko for kada bi fast no akojina ka akojina ni mu mo yes sir be ne pra no be kanta kaka na hu ti yenye wo enquire so say customs NAP syndicate using British High Commission to invade duty at Tema Port. Comes with a photograph of Kofi Wayo as well, with some cocoa farmers. My name so that's all the campaign so yeah then. So I see the donation at the church. Or chance kind of idea. Can't also do that to me on the front page. That's some inquiry. Accra Mayor picks James Ayando as Chief Resilient Officer. I so I know the see attack. 1 man thousand. Na near bredan de osi no rough no so be face u pa de dikani. Yeah, na okọ pepe for what? Okọ Red Cross. Okọ me okọ police ni. Pepe for what? Pepe for what? Also, if I come here yes. and you don't sweep the place, yes. Next time I'll come with that what you say. Yes, or banner the about you say about the enemy. Sounds like a guy. Go groma. Mayors, one day part what? Thank you. We are rough for Obama police at you. What? Now, enquire the Ben will go to watch them say they will call Red Cross who are pound the paba because warm. Now, Omehana die, yes, yeah, one semenko ye, nay, and so try there, men California, then now, when I want to be and Kawasam. Now, a year, go through your jointy and go for so.
and one say twa wa no twa wa no the time abai asa oso but enche no adum no o chitu and yes I got me no cry at least mekai me di kan to mobile phone foforo a che satan ne ton sem mobile phone kakaka Nokia 3310 the bomb mata so sa obi am fresh enti me come center mama ne be true Ghana bi so dey ho ade ofra me mfa na me din nam ni panu ne say oyo ga oyo ga Babro onu ni siga no e bona no so ni sa no dum yeguso obadwam so yedi nkomo ehwe oman Ghana said e ekode edu so eye asem kese na ansana no okode ba ahofe wase Kofi na me papa Apostle retired JK Ampoma our Church of Pentecost Central Hill Assembly the birthday and inti kan share ne se ne ba okode ba ahofe se mechia no nana kusua ba wase good morning you look great this morning me so me papa Enoch ono so St Paul's Cathedral Techimai ono so happy birthday and a Hansen Kole was say I'm watching you live from Obuasi today bedroom is also naked I said why naked today they go radio so Kwabena Boateng was say Italy and a ye hwe mo boy adwuma e de boa o man Ghana ciao also ciao When I'm Germany, me bomb Malaysia and lamp of Virginia number. Why you up and to bump my hono we are not share that more papa ni tina nka me de be kire shine from afar nyame that way we see so jacket be fresh no na me say bla dey was ada so esoro hono ntimi nkata so kata bodi o de sew ewo hono dem o de sew dem so no so say mo amososo na ya na awo no mo ntimi ba so asha jacket wo de sew awo se so ya wo ente me ka ba tumi dwa no ono ya fat na when system odwa no ho awonum sa asam kase na sabi be we mo George Dewu otiawo oya George Dewu na wose me kantas Kumase for no say godwobo nsukọ ba na Muhammad obewini George Dewu dia wodi aba kwen asam kase nra wa hwe agrada anwumre no obehu enkomo aye ba bedi fa oman Ghana ya dansie NDC and MPP say affordable housing wa sha ase owieye anase wanwie enra utie de honorable Samson ahi eka ene twema mentwe bae no na ekwa akokere se MPP antumi anya hwe NDC ene bae omampanyin dada awanya ne ba bi kro atamels e be sha ase sisi adan ni bia honsem epi enra na housing system e wo man Ghana mu a ene nkran wotena sia na akwa akoye se ye bo sika no de mafiura obo ano a obo mu ana 3 years na so ni abejipo serious say rent ni ye kono enti say dollars you area papa dollars enti say bebre na atensawam na ba adwuma ho na wo wetu enti na eno ne yebisa say amanyosem anwura mu na nka bibia ye fan na eboa say obi anya na fam de na yenya adan ni pantimi fa ne ti ento bia say nka yenyina ye ni ebeje ehon nsem epie ye yenkonkofе kakra na afi yemra afọ contractors no ya status cross ya adwuma no contractors no omo terminate omo contract no ansa na before fie kunwa so no esika no munya momo omo nto adwuma no so no enti na adwuma no eka ho se na esi beto ye no enti e ba se ya revival se e be si da no because ba kai ya the year 2014 no President Mahama called parliament no in the state of the nation at all kinds say na ban no obey no betimi bia ma ya complete sa danya President Kufuor started for political expedience no. That was political talk. No. That was political talk. For the first 4 years. What I'm telling you is don't talk like that because but that's true. No. That is true. Say enya it is sir anko mumu wi san na ebe to ye. Na don't think na obekwa kosi dan. That's it. Why wouldn't you continue? No, me say abayamba masisa. Botema say ya wie botema. Ya wie botema. We are amot obeton. Yes, by we are just discussing the price. We are discussing the price as we speak. What you say?
Slate for complete Botema project no. In fact, before Slate no. Also Slate. Yeah, the 5. What did you say? Yeah, the 5 blocks. Ama soldier 4. Omo ye soldier 4 teams see how come Botema. Oh, please. What's a Slate? Trotto. Yeah, the soldier 4 5 blocks. You see omo to see ya. Soldier 4. Yes. Yeah, the 5 blocks. Ama state housing company. Omo ye omo ton. What I say? Near Akano. Ya wia ya beton. Okwo pon site no so a. Ya de honi nyina so ama TDC. Tema Development Corporation who was say ya. Only last week. And I would renew contract na. I will asokora contract is a move site. It is not as if say you say you trust. Na yesika. Listen. After 7 years. And yes, 7 years. We started 3 years ago. What about disappointing Ghana for? Yeah, and so we are disappointed. I'm before we disappointed because contract no more than fire no. Now Sanka, I'm planning the year and come here at home from Ansana. So some of these mistakes, most of us say, some mistakes. It's strange that we see more buildings when the administration took over from no. Ejija say if you say maybe I okasa okojebosia afiri omon bi ho a Shishawo. Okwajebusia fi China also be yensu a Chinese aban no government de sika be man wa contractor kan ho. Opa jai. On fa de sika ma o say fa beje me ma obosia 200 million. Fa be wie project. Okay, you remember this present administration hold on. You remember this present administration but Eden e ba se mo de contract be man na mama specific time esi wi adwuma no na mo nwie na contract so ayi basa mo so mo nta contract ni nwie so mo sa tonton dan no ama cronies in the first place me amfa na mako ya aba contract se me te so bi se ya plan kra se ya plan a ye ne ye hye bebe be ko type of buildings a ye be ye ne de be ye any contract de be ma ye de aba contract according to one kasa records akoto no ho no they were supposed to finish in 24 months. As usual, Ghana ha. Sika anyhow, enti eko kakra. 2 years we're supposed to complete this thing. Maba, abaye change. Do you expect abaye be change? They say terminate contract. We can't terminate the contract. Now, as usual, Ghana. No, we can't terminate the contract. Now, Ghana as usual, Sika you. Because we were depending. Because I don't agree. Say Ghana Sika you. When accusation the man say, yeah, ko state ko Jessica. As if say enya de papa. Bisa say after 5 years omo jato ho say omo nye no. Omo ya na. They've only given it to Slate, TDC and State House. But it's not only. Why didn't you do say? Bepacho. Yeah policy na yeah. Yakoje be say yeah so that because now because of money and you say now would him say be say ene yeso we wie bi me say ton ba kwa because ene ownership na pass from government to TDC o me commercial but what were near affordable so it's no more affordable on say ba ko na say State House aton no o mo ton ba kwa na whether between me no say affordable enti kwa mo fa so no buy no mo person mo ye so buy no na person ye ekofa STC buy no ye be see that 250,000 units she nka utimi wie na wudu na ye na it will give ye nyina say oh kofo o metwe sit down na muje gu ho yi na makoye wa fe no mo chicha ma Slate 4 yes for the demo what the Slate 4 so mo to aso o pepa no mo de be ye no eni ho me say dan no me ka kire mo na fo nyina mate say sa dan no o ma me to aso omo ye kan no say we so awie wona wie ye kan ye de ama State House when is State House a company omo pefa so omo de ama Snet na omo sa de bi ama TDC say omo nye TDC omo ye no matom at commercial rates enya affordable bill enti sa dan no omo ye ma je omo nto aso so ampa na omo de ama Slate TDC they never meant to complete those things. These excuses are weird. I don't understand what do you mean weird because I say who join your question no okay, question they've given it out to Slate they've given it out to Slate because aban no aban no hold on
2 years fell within your time. 2 years. 2 fell years. within your time. Shall progress no. Matthias. No, I'll concede that 2 years fell within our time. So we enra enwumre agrada adwumedie so ya woda bia enwumre nonkron hia wo manhene kwabena asante ene politicians no na wo momfa agrada emfa enra de si ye bi na ye kokohwe ye no na edu bia mibisa se wo man Ghana ye dwen Ghana ho anase ye dwen se ye betumi edi nkunim e wabato mu se NDC ya ade na se eba ne se MPP ho se ade a oye ebeboa ama wadi nkunimu a na wo ma hyase enye ye enye ade a se MPP ye na NDC ho se ebetumi ede cheke ontumi ne o se na akwakọ I don't know cheke me we ede na ekoso se adan a na e ho a ese second one no eno na ye issue just to win power. That's all. That is how I yebuye mai okurum have finish better na make appellation obi say STC adi so STC asanete ekurum ha say de won hu say aye kwan papa so twia sa kwan we kura entrepreneurs bebem de esan say wonim say bia ebekwa ma His Excellency won hu say omampanyin die wokufo basis wo twia basis ba na say chese ekurum ha sanete no kuradie party ne edi etire yesum party I say kotoko no heads yes some party any football clubs any GFA na tetimo any politicians because we take here for granted because when you say oye den ya enu na wo ho wo mo decide wo Ghana ha floating voters am no mienu ye ka ho bi okra de wo na presidential candidate mo bi deputy me party floating voters yai wo mo na mo maka nje o mata ya ko me kasa majaya back for Ghana e be say no it's not a good example you don't have to say but it will be how dream one just me ID card I don't even know where because vote na but it's been like that but I don't think they rule that after elections asa campaign asa but after election na campaign asa still political party yeah there na ye na opposition no say ebeboa mo we ni vote spend wa sha say omunyina said you be the policy ba na we hu say policy papa papa when you also confesca way check e ma so we na nya papa po na basa na tikrom ha na yese no we shouldn't lose hope yekoso ana ye mo mpa ye mpa so we cry me mamo nka bia ye mamo wish birthday ba ko ne ye hwode nkwa Stanley Kofi Mr. and Mrs. Obey was say Jifa ene akofa munyina wo hye birthday minim se munyina na muka bom na mudi birthday no esemwada die twatwo kra Faustina Dennis Amponsa we teacher we Winneba Zion Primary AB School or say ene na woda wukunu na de baye o say why I would that dey be upon GH or say watching you live I love your suit greet Nana I feel her too much I feel her not to say there be me person feel me international upon GH saying oh GH GH na ga change on upon Amsterdam upon Berlin yen try ho sabre agudi ho nsem ebe to aso Wallace spectacles Wallace Walanyo the space na fine na wa hye good luck Jonathan Cheni what yen try on yen go fa agudi ho nsem Wallace Ayekado